Laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mi laring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan kay kami at may kamate na karing dakala tao. Adwan mingi ni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulog para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkala mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban mogobra kaming miabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Musana pisa wili aklis mi keka king kagulanan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Ninkasya, San Agustin, patulunan ming Santa Monica.
Maya pagat panapon po, kaniti pong kapag masusyan, pakyabi at alaking kakatamong panalangin ding makatuking intensyones, ding mas sponsors kaniting misa nobena ng Nuan San Jose, ilapin ding makatuki, Estelita Vergara, Aldrin Lising, Rina David, Joben di Macali, Special Intention, Belina Katigbak, Miguel Antonio Lim. Antimurin po, pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Belina Katigbak, Ditz and Lita David and family, Al and Maricel Manalo. Special Intention, Joe and Rose Tolentino and family, Kapaywapan Pilataning Russia and Ukraine, Rosario Bondok, Miguel Antonio Lim, Jesse and Det Kiambao. Ordained Anniversary, Father Elmer Salonga. Speedy Recovery, Crismel de Alca, Maureen Mangila. Para karing mag-birthday, Monsignor Joel Tubig, Lucrecia Serrano, Micaela Francesca Reyes. Antimurin para karing kaladwadari, Domingo Senior, Jose Erlinda, Domingo Junior, Father Fernando, Alfredo, Ramon Death Anniversary, Elizabeth, Rosario, Sarah Indra, Cesar, Reynaldo, Romy, at din sa Blancaladua, Kim Purgatorio. Makiabi at ang pong dalita pamuklat. Kinagining impang po ning anak po ning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakyag ning Banal Espiritu mantabi kay kaingan. At kekan timurin. May pagkatpanapon po. Maya pagat panapon po ang Sendo tayo po yung pamagsadyata mo para aking piyesta ning patron ng tamong is San Jose. Anting mi kakapatad, batang abiyabing matampang ganap kaniting kapag masusyan, sisyan talabaring kasalanan tamo, at anyaran tapaming lunos na at kapatawaran ng Ginoo. Igang puputing kalupa ning bulak, karing matulingdang kaladwa, ning magbalik kalub ka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Igang mibabaki sarili mo, at tinas ning ipa, king danyan ng wanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ikang penga marangal asinuyo karing sabla. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ang Diyos sa may paintutu pakaluluan na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king die alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ingatan mi kay kang iglesia at antabenan me kingalang kupas mong lugod. Kambulan mo kaya sana kaling bagay makasira kay kami at tayran karing kay kami makaligtas. Parati mo kayang saupan o Ginoo. Uling nung ala kami namang paninayan at tagumpe.
Iti nga doon king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo at ning banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggam, king halanganga. Amen. Makiramdamdam mo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Jerusalem, may ngari la rin kaya kang pamuntok, ang ponding taong kaya kamanok nangan, karing tao na ning Sodoma at Gomora. Makiramdam ka sa king sasabyan na kaya ka ning Ginoo. Pakiramdaman mo ing tuturo na kaya ka ning Diyos. Wasan mo ing kaya kang sarili, maglinis ka. Tuknang nakang darapat emayap, king akakit ko. Tuknang nakang darapat emayap, at mag-aral na kang dapat, king mayap. Patupad mo ing ustisya, saupan mo la ring magigipit. Ibye mo ing karapat dapat karing ulila. At idepensa mo la ring may balong babay. Nga na ning Ginoo, meka keni, pisabyento ing bagayan. Agyang metuling ka, ulining kasalanan. Putyanda ka, antining maputing bulak. Malyaring milalo ka katuling, ing kasalanan mo. Makanyan man, putyan ku, anti mo ing maputing bulbul ning tupa. Nung bisa ka mo at mamintu ka na ako, ibiye ko keka, ing mayap abage, bubungan ning gabon. Nung tanggi ka at salangsang kanako, mateka kapamila taning gera, ako ing Ginoo, ing magsalita. Amano ning Ginoo. Ing makatuliran kako, tanggap yang kaligtasan. Ing makatuliran kakutanggap yang kaligtasan. Era ka panyabyanan, uliring ayin mo, oring ayin adarulukan, aparating darawon mo kanako. Dingke kang lalaking baka, kula kailangan, o metong mangkambing, karingke kang kawan. Ing makatuliran kakutanggap yang kaligtasan. Nanong matulid yung manggit karing kakong kautusan. Ala kayong matulid, ban ing kasunduan, kaya kayo yung pisabyan. Uling kaya kong tatanggian, ing itulid ke, ing kaya kong dalan, at sa sakwil, pati kakong kautusan. Ing makatuliran kakutanggap yang kaligtasan. Daraptan nyo yan, at uling eko bubulad, balayo, king kalupayo ko. Dapot ngeni, panyabyanan da kayungan, ban kakong malinawan, malingke kong depatan. Ing ninuman miyayain, ayin akapasalamatan, ako ing keyang parangalan. Ing ninumang mabibiyeng makatuliran, kako tanggap yang kaligtasan. Ing makatuliran kakutanggap yang kaligtasan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Mapalad la ring dinamdam king amano, at sininop da iti, kilub ning pusong mayap at mapaminto. Iti menatili, ang gana inyang may kabunga.
mantabi kay kayo, at keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, inarapan na lang Jesus, ding dakala tao, ampon ding kayang alagad, at nga nakarela. Ding talatruning kautusan at pariseo, ila ring mirinanupaya, ban palino king kautusan ng Moises. Inya paminton nyo, tukyan, ing nanumang iyutos da kaya kayo. Dapat ila pakyapusan king darap tanda. Uling hera tutuparan, ing ipanaral da. Manaptas ng mga bayad, akarga, at papusan da karing tao. Kabang ila naman, nagyang metong muman karing talirira, ere kikimot, bansaw pandalang magkarga kareti. Pakitang tao mo yung sablang, dapat da. Albenyo nung nula pangalapad din karelang pilakterya at pakakaba dala borlas din karelang balabal. Maburi ng lulukluk karing kabisera na yung makipamiestala at karing piling luklukan karing sinagoga. Tuturang buri ing pupugayin dala karing palengki at tausan dalang maestro. Dapat ikayo kayo payawos maestro. Uling may kakapatid kayingan at metong kayo mo maestro. Ausan tata, hindi naman ketiking yato. Antinaning ating kayong metong mong tata, ayat sibanua. Ni kayo payawis talaturo. Uling ating kayong metong mong talaturo, at siya, ing Kristo. Ing peka marangal kaya kayo, ing maging talasuyuyo. May babayang ninumang mitatas king sarili na. At metasing ninumang mibaba king sarili na. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king homilya. Summertime, swimming na. Pwede na mag-swimming. Alert level 1. Lalo sa mga beach. Masarap na pong magtampisaw. At sa pong magandang ginagawa sa beach ay pamumulot ng mga bato. O kaya ng mga shells. Siyempre, napipiliin mo lang yung maganda. Pipiliin mo yan yung medyo kakaiba. At pwede silang pan-display. Ganyan po yung gawain ng mga nangangalakal, yung mga nagbabasura. Sa kanilang mga kinakalkal na mga basura, alam pa nila yung mapapakinabangan. Alam pa nila yung pagkakakitaan. Doon po sa pinanggalingan kong parokya, mayroon doon nakatira sila sa tabi ng mga basura ng siyudad, San Fernando. Sila yung mga MRF, yung hinihiwalay yung mga gamit-gamit na pwede pang mapapakinabangan. At alam nyo, sa mga bahay nila, nandun pa rin ang basura. Yung napulot nila, pero basura pa rin. Pero nilalagay sa bahay, siyempre para yun din ay bebenta. At yun ang kanilang pagkukuhanan ng pera. So, yan ang buhay. Kung minsan diskarte lang, kung minsan pulutin mo lang yung anong kapaki-pakinabang at hindi ka mahihirapan. Hindi ka mapapahamak. At marunong kang pulutin ng anumang kapaki-pakinabang, ang anumang mabuti. Actually, yun po yung payo ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo. Sa mga nakikinig sa mga pariseo at eskriba, sabi ng Panginoon, pulutin niyo yung kanilang sinasabi, ang anumang mabuting sinasabi nila, pero huwag niyong gayahin ang masamang halimbawa nila. Ganun naman po talaga sa mga, ako rin pari, alam ko kung minsan kami rin mga pari, kahit inaaral namin, di namin ginagawa. Alam ko rin na may mga magulang inaaral ng mga anak nila, hindi naman nila ginagawa yung inaaral nila. Halimbawa, si tatay, sasabihin siya, huwag kang iinom, huwag kang naninigarilyo. Siya mismo
naninigarilyo at umiinom. Kami na mga pare, magpatawad kayo sa isa't isa. Itong paring ito hindi marunong magpatawad. Ano yan po yan? Kaya ito yung Panginoon, alam niya yung kainahan ng mga pwedeng nagtuturo na yung mga tinuturo hindi naman ginagawa. Sa mga ganyang pagkakataon, maging wise lang, ikaw na nakikinig. Parang yun ang sinasabi na, maging wise ka lang, madiskarte ka lang, pulutin mo lang ang kapaki-pakinabang sa mga nagtuturo. Kaya dapat nasa tama rin ang iyong pag-iisip. Kasi kung baluktot din, baka masama yung pupulutin mo. Yung masamang halimbawa, kailangan alam mo rin, dapat meron ka ring matured thoughts, matured mind, na alam mo yung masama, alam mo yung mabuti. Kaya yun ang pupulutin. Ang tunay na magiging kapakipanginabang sa buhay natin. Kaya ito po, tayong lahat naman dito, ako rin naman kahit nagtuturo ako rin tinuturuan. Ang dami mga nagtuturo sa tabi-tabi, di ba? Pwede tayong makarinig ng iba't ibang turo at aral sa kahit saan. Sa ating mga nanunungkulan, sa ibang taong narinig natin. Ito lang ang payo ng Panginoon. Maging marunong tayong nangangalakal. Pulutin lang ang kapakipakinabang, ang mabuti. Iwaksi ang masamang bagay. At sa ganung paraan, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapariwara. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon. Ang kahilingan tayong lahat na patuloy na ginagabayan ng Panginoon sa kanyang mabubuting at ginintuang aral. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring obispo at pari, isanera sana, ingkarelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring pamuntok sibil, mitmong kababanlasan ng lukluk, karing lugal pandangal, kay badapang sinakripisyo, ingkarelang sarili, para king ikakayap ding memalen, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring binilira, king kababan ding aliwa, manakitlasan ng tula kang Kristo, amibaba king kayang sarili, king kamatayan king krus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para kaya katangan, itangan sana, kalupaning pampublikano, magsakabta mo arapana at tanggapan ing tututang palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ngeni po adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, paratira ka sana ang pagsilbihan, kambining tapat na kaisipan, at luguran din keng parang tao, kanita, kambering mapakumbabang puso. Itiadon mi, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Ito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang.
kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tindaon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming migalang, lubos mo kayong ilapit kaya ka, kapamilatan ting kapag masusyan. Ninisa na kaya sana ka rin kaya kayong kapintasan, at tayran papunta ka rin kalam ng banwa. Itingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, antimurin. yat nayo rin puso yu. Makayat na no, king Ginoy. Pasalamatan tayong ginuwa, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Iting maula ng panoning grasya, ing regalo mo king kaya kang pamilya, ban makapagwayo kay pilubluban. Dirinan mo kayong siganan, ban padalisayin din kaya kaming puso, ban nasupil din kaya kaming hilig, at kapamilatan na iti, malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo kayong mi biyebe, kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi, makayanara, king mapupo sa yato. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, malayang Ginoo, Diyos mayupaya, ipnuing banwa, ating dapat kingkit, kang ligaya, Hosana, Hosana, king ka, katas-katasan. Waling daratang, ing lagyo, ning Ginoo. Waling daratang, ing lagyo, ning Ginoo. Hosana, Hosana, king ka, katas-katasan. Waling daratang, ing lagyo, ning Ginoo. Waling daratang, ing lagyo, ning Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalang pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyaralang katawan at daya, ng ginuming Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuha ng tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya, itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasiwayang kaya pasalamat kaya ka. Ang binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko, kakaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya, ang daya ng bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dabtan niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Ginuming kekang krusan, aman yung lingi, ginapos mo kami. Ikang talapagligtas, ikang talapagligtas, ikang talapagligtas, Inyong hinigaganakan mi o ipa, ing kamatayin at pamanyobli na may biyan ng anak mo, daramya kaya ka, iting tinapin ng biyan ng kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang mesulusulo, king katawan at dayang Kristo,
Tipuna na kami nganting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me uy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yak nilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman, di kapatad ming pepainawan at manayang subing miye, lalain talasuyo mong yamang Felicito, kambiyan ng Domingo Senior at Junior, Almat at Jose. Ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biya ng hangga. Bantay abe ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupain tuto. Kagong ning Banal Espiritu, pupurian dakat parang alan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan talapangabos at may bukeng banal ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawin mi, bangking kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas ki sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kay kaan timurin. Kakapatatangan po, masyatangin yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Wow.
kapayapaan, imuing kapayapaan. Ning malugod at maganakatang ginom ning kordero ning Diyos, amin lalako king kasalanan ning yato. Noon tang makakilala at makasadyang tanggap kayo, ganiting banan ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap ka. ka, dapat yakas niya nga mano mo, kumayap na ako. Sumine kawaya para ke kao balisana wa balisana ikamu ikaratunan da Kinu ke pamunta ini achula wa achula ke ka dingamanu ning kaligtasan dingamanu ning biye at Pusumi negawaya para ke balisana wa balisana ikamu ingkaratunan da Inumakiramdam ka sana, eka sa salikod muling ika'y peko, ika'y suluko, ika'y pastulko, ika na isabla para kanako. Sumime kawaya para ke balisana wa balisana ikamu ikaratunan da Balisana wa balisana ikamu ingkaratunan da Siklaw tamo po, panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa, ampon pang lokal halalan. Ing tunay magari, yaing kaburyaning Diyos, amamantabi karing sablang bansa. Abi-abi tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buwatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yainggawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kayapan, ding kekaldan,
ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamyadalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yang tigkalob mo kay kami. Meto nga panagkat bansumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Antimoy ing pamanantabi mo kay kami. Manano na sanang ing pamanantabi mi king politika para karing botante, ampon kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ing pamangan natatanggapan mi, idala na sana kaya kami nga lang padlod mong saup, ban mi biyebye kami, king lalong mayap, apa mi biyebye. Iti nga na doon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Amen. Request ko lang po, no? Tapos ng misa, kanta tayo ng happy birthday, birthday po ng mother ko ngayon, kaya nasa US. After the Mass. Okay. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kay kan Timorin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may arining kapag masusyan tamo, may tanang luguran ng Diyos sa ting kapara tang tao. Salamat king king Diyos. Happy birthday. Happy birthday naman. Happy birthday naman. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday, Mother. Mama, happy birthday. Hinlinga po panibalaing biyemi, hinlinga po maligayang San Jose. Damdam ka sa
ing parokya ng Santa Monica, Quetibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamo, matimid nung susulong ding programang maglayon, king pamiganap ning be Kristiyano, king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad, ing banal na kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uli niti, masayami la pong dadakay ke kayo, ding bunga na ning ke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangay langang sahop at lingap. Deni rin kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamyesaup ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King saup na ding niyayaliwang aguman, kalupan ning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawap ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, ang miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, ang may ganap ka rin kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kaya katamong pamakiramdam, king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kaya katamo king Synod on Synodality. O ing pamaglakbe, anting metong abalayan ayabe-abe at makisan metong king Iba, Anak at king Banal na Espiritu. Uli niti, agkatanda kayongan pong makyabe, king programang awsan tamong Bieku, Biemo. At tinatag ning parokya para karing kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita makapakisan metong tamo king aos ning panahon. Ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Baka nano po inggawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug, din kaya kayong adawon para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, ibat ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale, at abayan panalangin akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat, metong yang dalan, ban may paltutu, ing paninasan ning parokya, karang miyayaliwang programa, ban may sulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye din kaya kayong alkansya, mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Kalupan ning lugod ning iba kaya katamo, king pangadawon ning kayang anak, uli ning lasana at kamatayan king krus, manano na sanang ding eganaganang bininyagan, gumusal tangan at sumulong, king pamisan metong king kasalpantayanan. Mananong na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampon kamatayan ning ginuta mong Jesucristo, idala na katasangan king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya.
Santa Monica, ipanalangin mo kami.